Kalau anda naik motor hari-hari, mesti pernah rasa mata pedih masuk habuk atau tiba-tiba berair tak berhenti. Jadi kenapa mata kita mudah sangat kena? Ni 5 sebab habuk dan debu masuk mata bila naik motor. Saya bukakan mata anda. Sebelum tu, jom dapatkan pemeriksaan saraf mata percuma dan boleh claim diskaun pembelian spek di One Optometry. Pertama, angin masuk direct tanpa pelindung. Lagi laju anda bawa motor, lagi kuat angin tolak habuk masuk ke dalam mata. Kedua, debu jalan raya sekarang halus gila. Tak nampak pun sebenarnya tapi bila naik motor, partikel kecil ni terus masuk dan melekat dekat permukaan mata. Ketiga, tak pakai visor atau visor dah naik separuh. Bila mata terdedah, habuk cuma perlukan satu tiupan angin je untuk masuk. Keempat, bila kita fokus atas jalan, kita kurang berkelip. Kelip mata ni sebenarnya mekanisme semula jadi untuk flush habuk keluar. Kelima, bila mata kering, habuk senang melekat. Air mata sebenarnya buat lapisan perlindungan. Tapi bila tak cukup, habuk dan debu terus stay dan buat mata pedih. Kalau anda naik motor hari-hari, jangan biar mata kena serang habuk setiap masa. Pakai visor, guna goggles dan jaga mata. Sebab habuk halus ni kalau masuk selalu, boleh rosakkan kornea dalam diam. Like, share dan subscribe YouTube channel kami untuk lebih banyak info menarik.